kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakatano mutheu nina wikwatio kana sikukuu yaku ya Pasaka yende kwithwa ya kwa ilani uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo tumanithie Mauvoo kuma ilimbetani ya ukamba na icio ningi cia nthi ya Kenya indi mbere na tukumbanicie kwa ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na muthembi wa kanisa wa Katoliki MUTUKU kuthuthia atongo imathi mendeto na kuemea mugo vanthi ya Kenya. MCA wa Mulolongo Daniel Ndwiki kumwenda Musumbi William Ruto aelesya muungamo wake yulwa serikali cia MUTUKU itina wa ilovia kuselegwa kwa ilungu ya mige na yumu. Kanisa wa ACK Diocese ya Masaku na serikali ya Masaku kumbula mivango ilamena yoyulwa kanisa wa Reverend Joshua Mwoka Memorial ndukavitu kweni kilungu cha muthia cha nyai cia uvo na ekalima no mwingi kwikala na wiye tina wa kumanyithwa kana matwe ithekani siene na kuendeka mathame. Vilingi wa Mauvoo ni na uthocha tiumanithie nyenita wa Robert Mutuku na Kesharo Ndinda twalila Mauvoo akwanzia ya meko tuyambia Mauvoo maitu ni kana bishop wa kanisa wa Katoliki Diocese ya Masaku Norman Kingo ni wakulia atongo ingalikoni ya ulei na alame utongo ini kana kuthima ndeto sio ilame unena bewaene ndi aiweta ndeto imwe taitonya kuete mwaniko na kuvuia kimena na kimunini wa governor county na Masaku Francis Mwangangi ni wenda atongo momiani siwindani yonena ni uende katuwa serikali na ngaliko ya ulei watondo mwandiko ito Daniel Mwangala ukuelesya kuma Momboni gina kanisani wa Our Lady of Lords Cathedral. Bishop wa kanisa wa Katoliki Norman Kingo ndamakulia ene nthimande na voya nthino ya Kenya na kumuno atongo ikuma kalikoni wa vinzani na alame utongo-ini nikienda kutonethigwa na umwe na ngwatinio ikindenda koye mumo wa mbua nikienda kutone kwithwa na ngetha thina wanza kuolekanga. Tuendelee kuombea nchi yetu tuwe na amani. Hiyo njia ya msalaba yote tumeenda na Yesu alitendewa hayo maovu yote bila kutenda dhambi. Alikuwa mtu wa amani. Kwa hivyo tuombee viongozi wetu wote, wale wa serikali na wale wako upande wa upinzani, wawe watu wa amani na waangalie wasuluhishi hayo matatizo ili nchi yetu iweze kuenda mbele. Tuombe. Hiyo ni kazi ngumu. Mwisho tuombe Mungu aendelee kutuletea mvua. Hiyo ndio ombi langu, ili watoto wetu wapate chakula, wabaki shuleni, tuweze kupata mavuno ya kutosha ya kukula na kuuza ili tujikimu kimaisha. Mungu wetu ni wa upendo, asikilize sala zetu na endelee kutuongoza. Uneni undu kwa watambauni munini wa governor ula nake wetha enzi ya neno ya mukelanio ituo nisio onthe sie 14 na kenda kulia ene nthi maende na voya atongo ihonthe vanthi ya Kenya na kuonania wegano na kuonania ngwatanio na mo atongo ikwitha mena meko masio na kuthima ndeto ila meunena liando maitu muno atongo imaitu twina Pasaka Yesu itayuka athayuke ngoni situ na ndiasia nitendo boya Mauvoo muno ningo insist muno tuboye Mauvoo katika nthi itu na ndinene unene specifically twina kila kiende katika nthi itu twina upinzani na twina serikali nondu kwithiwe na muomo wa kunenania andu manenania na maikatate kwikia ikwazo na maikatate kunena kana kwimbwa no nenania mbe kadi ingi mabithite kunthi sio nthi kadi tile ile mesane ni kana katika nenanio na katika Mauvoo uthio katethia andu ma nthi ya Kenya no kathi kwete nthi no pandu pamwe teke galate anikite andu aya nano
taili taimbwa tindimwe na tiimbwa tisi umundi tibo na uni kukembwa ngi lakini tukatalelwa ni chao twekie ila twaibobo kwau ipindani ya Pasaka ni pothea nthia itu thimbwe na Mauvoo andu maitu membwe na Mauvoo na taibo ya saidi pio onolo kwimbwa tabika bandu batono potho Pasaka ende kabitukwe to make sure twalikabu at least tipothe. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kumava kanisani wa Our Lady of Lords Cathedral musini wa Masako. Bai ya mukamba ni ya kulwa kuende ya kululumilia Mauvoo na mwatongoi maukamba makulwa maiketikile kuwete maundu ma wasio kana kau alamatatethia mwenendi. Ukulone kuma kwa muthembi ulaungamite kanisa wa Katoliki wa St. Mary's Parish ya Tala matongolo Father David Mauvoo ulaingi wakanyetiti kweka kukitia mianya kana utongoi na kulwa nimavata maenendi na kusukumia mawendimo mami na kusakua. Boni Mutisia na livoti. Muthenyani wa umuthi na ula wisiwetwa wakatano mutheu etikilimande ni kivathukanyo ivo ya Katoliki ni matoya semiatianio ya mboya kuvoya maundu kivathukanyo ondu umwe na kulilikanaga na kuyumbanisya kuthayuka kwa muvose waitu Yesu Kristo. Father David Mauvoo kumatala matungulu ni watongoesya athithimande ni ya Kikatoliki kutwaisya miatianio ya mboya vala wetha imakulia na thikuma ilembete ya ukamba kuendea na ulumilia Mauvoo na kuikala utono malalanisye kuungamana Mauvoo vindani ila kuna kusewa misukumano ya kiureti vanthi ino ya Kenya. Tuendete na tutungia ngai ubengu wa Mauvoo rati wa wethe oli muno yo ukamba ibida yiku ithoko tingi ndukia bahati ni utei wa ngai na wendo wake otwonisye tuikete kile tuthokwanye useosi na mumosi ngai otwonisye na atwete mbuga iye mba ya mukamba tiga tina na tuilika miunda tusubie miunda tusubie siana tusubie kukwito awe takana ni vindani la tongo imalete kwithwa ngelekanyo nzio kuyenendi vaivata enende maketikila kuingianiwa na tongo ina kutwaisa maundu la matesa umauna na matonya kutunga vinya ukwatiwo kana kumanangia malio atongo imaitu moka kuo onala nuo nyubinu wa kwaku onala musiamirwe oka kwebuka kimange sindu cia mundu longi dukatate na tawi mwitikilia mu Kristo kwinzambe yanu baitoneka pimandu mutala kanoka ngundo tia Kristo tukambia kwanangania manana na makolobia mene ambio kimanga mitoka yene pambada timi undani tulima ila umania kana kula na vinya ni enende kukunwa maondoni makoneti miatianio ya kiuteti na maguti wa matena ondo tonya umauna na noseo ateti na makethe wa matonya usuve enende lama masakuye kuboye nongo ikoyu na nduuka isu na kumba tusu na bangiusu atongo imaitu mokamba maikaete ku na maete mwilea mwikata no mundu tulenduuka isu tuende na maandamano maitu tulenduuka cia kwanangania chau chindu tulenduka cia utinda ndunu tusembete tulenduka cia kwanangania makobisi tulenduka cia utatuatianie na tuatianie lelu mama kwitu ametoka miseo na kwavuka maisemba na muitiwa bau otau amenda mwinga kwenda ungamana uwo na olunga luna kweka utumika ndino mondo maki utiti kwananga ndino ya Kenya omwana kwananga ivinda yo kwilicha maondo ne matesa umatethia andu amuika muika kengeke mwana ngokamba weni Yesu amwendete muno na ebala neni tumoye kukwitu nongotiro na Mauvoo na atongo imaitu moko netha nao ole manene bete ata ole baeana ata amwete nduka isu mwiatunge nduka kula umya ngama na kiseo na mbona matoete maandamano labinyitoni kareni kuya kunene matwa kula kwithina iki ai metwa ko betla chuta sukuma kwa ndo abe utatukobisi ai ngome utwani kana mumati mema kuthia kuone ki unenene ayende na ulea na ndeto cia mama atongo yukalikoni wa uleini wa wetakana maithi tuma ukitiane ndi ma Kenya teo ingi matongo imaki uriti manena usukumea maondo moene na kulwa ni mwenendi maimwe memu ukitia nja baitu meza maimu ukitia ne mutabya ne somo ni menda mokeba ni mame ukitia mae ko tu ya me ukitia akenya tumoye nongo atongo imaitu mekale Yesu ukukitia andu wonde na kukwana ndu wa andu wonde ute umando nene wao wake ndono no ne wake pai yake na moyo kitia
me uyu kitia nene ni bela me umanga matiti je tebo konduo ni mo mebo kondu itu tuba boye nongo ziani no yangela nyo mama ne kana kisoro twate ye yonde ndaenda andu make maithina tuboye atongo imo monde ndela mesi kikalino la mateli sikali tuma boye umunde na aingi boto nuna Kristo meida ni asena Kristo me kulia mudana wo munde kwa gwa mati ya Kristo wiba nula wede nise kuondu wandu kana yutasi ula wede mbe amoseo kuma kaundini ya Masako nyenita waboni mutisya Iniva misi miongo monza ilambi nye kiukwati kuma wodini ya Masongaleni Kibwezi kaunti ya Makueni ni atetheka na sindu siya kuya kumabalabe mutongoi wa amuika wodini su Justus Kilonzo aina naitina wa kutongoi sisoji ila ya ende ya ofisini wa munini wa Kivu wa Masongaleni Kilonzo ni waweta kililo kinene cha itambia ye takuisania na misi ya ukwati wa ndik wodini vindani ya sikuku ya Vasaka. Keni Mulinge, Mauvoo. Nindhini wa SSO ila Justus Kilonzo watongwesi ofisini wa assistant chief wa makutano wodini ya Masongaleni Kibwezi ni kauntini ya Makueni. Balambe wa mise miongo monza nende alavi ni kuma wodini ya Masongaleni matetheka na metuanganu na mauta mako uwea. Unena nyani wake na andikima Mauvoo Justus iweta kita chothodhiwe ni wakwenda kuisania na ndomo kwa tuwa ndesiku kuni ya Pasaka ile kutani wa kuambisia wakatano Itu Masongaleni kundu kwitha kwi kumo muno na muno mala maingi netivikiana ubandali unateka mwakwata ngetha kuni no siyo ibindathi kuisania ona andu maitu nikenda se kwithia alama tei na makwata mutu umundi wese umundi makaya chapati otondu tuisenga alama ya mikalele yulo wese kwithia no mauo mutuko pala ni makwata mutu anga no na mauta mauka makuwa mutusu undu muno wakwate mutu naga sende na mauta mawe lakini umundi kila muno wakwata mauta na mukate wese kwithia ni wa chapati kwake ku molodo suni wono sete nikenda wese kwithia andu maitu katika community ya Masongaleni na Kibwezi East ni twatethanya na getike nongwetha ndieka ati Masongaleni beboka Justus uloithitwe mustalini wa mbe kukwata nyamuika wodini ya Masongaleni kielelo ni cha kutunga maendeleo ngaleko ya musie ayenda amuika na ine ndhiangi kuma wodini iyala mekinie kusekitha cia mesine na kusukumia wodi kukwata maendeleo na tawite vindathi ndu kwinanza nendo thuthi atongo yonde meyumile kwa wingi na kukwatia ni pamwe na andu mo makethi yao maima support na ti lazima onenenge andu leu ona no support yandu na kumanenga projects na ti lazima uko na siendo ketha we mwana siasa ti lazima osa kwa muyombe nikenda utethia andu menyu katika community ti lazima we MCA kana we governor nikenda utethia andu atongo iketha ni wese we ona kindu kinini ukwete tumia kindu chukutethia ku give back to the community yaku umesupport na kila kindu chonde nundu nitwisiona umuthete asia mheshimiwa fulani ndaika mheshimiwa fulani ndado thukuma kila mundu wa musi kwake pauka kumusiwe mwene no thukumite ukamba kutethia andu alama kumevu musi kutikambia kukita atongoi tiki kila chailete katika community titethia andu maitu ala twinamo katika community. Assistant chief wa Masimbani sub location ile wodini ya Masongaleni ule vikire cha thini kina kikathi tambe kwa vanene yulo akiwa endene nthi kutumevu so mbwila yende kuisionesio na kuvanda aiwete sito yonze ila makethwa na usoviku kumana nanza andu maende na ubanda maikasindo ni kupanda ngai no tunengie mbua aniende na kuwa na no usio tukosa yevuso nene zetu ina mbeu nundu leula tinaumize miundani yaitu tina mbo mina tibande ile usute tumeiwa munini tetunga muthangani ona ngai lo nikona kitito chukitu cha ubanda no kuendea na utunenga mbua nikana withie ishi wenu ya kwitha tutena leu mwako nikutono binu kwa kwetha kyo kusio kulingana na kitito kila tukwikia miundani yaitu kupanda na kuemea leu su nikana ngai nake tumunenge mwana au siembua enendela matethekana SSO na mama iweta tama kuno ncheki kwa vanene nitakwata leu akuthikuwa ciana citu mundi mutu angano pamwe na mauta nitigwisa akuthikwe geisiko cia ndoko lakini no mundi tiya ndoko tiya mutu wangano pai mundu ezikila ukuka kukwata lakini twabika watu akwatethekana mutu mundu be mundu kwake pengine atona kwithia atena mbe kanetina atona kuia kathia ona pengwa kinduya lakini munani wo mundi no tanu musini wake na family yake nundu makwata kawe kwa mundi kou twatunga muvea mosenzi aila ngelekanyo nzio undu makaweka na mama mwatie ni kana bindane yingi yukite makethwa ameno ndu otethia simo ni kana kicho kitu ja makuta no kiende na kukila na muno kwa ibitila ndiwa na ciana ndiwa
Ken Mulinge Mutongo TV kuma Masongaleni Kibwezi kauntini ya Makueni. Tuisonga na mbeni kana musumbi Dr. William Ruto ni waile kuelezea ene ndinesa kana ena ivango ya kuwa serikali sia MUTUKU kana ni chaukila kiendeye bala yu kaunti iminite bewa meiratu itakuata ilovia sia kuendesya uthukumi serikali nisio. Woni kuenana na memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kuma wodini ya sio Kimamulolongo Daniel Mutinda Ndwiki ulandeni wa onenania wa imwe kwa imwe wathingilila vena itambia ite kueleka ya serikali nene ya kurata kwenda kuvinyia serikali sia MUTUKU. Benjamin Mwaka ni wanenania na MCAO. Daniel Mutinda Ndwiki ula kaunti ya Masako wata ila ingi sionthe yende kuya serikali ile chimbeza siake sia uthukumi kauntini sia vakuvimyai ina. Wetano ngina President William Ruto ona nyewendu wa kutwika kaunti ethwa maendeleo nukwenda mwonekana wodini sionthe va Kenya. Kaunti mbingi sielo kwati lovyo kuma kwa serikali nene muthiani wa mwaka muvitu. Na kwina thukumi me uthukuma. Kwina development siende. Kwina manogi me kwikwa. La treasury yodi tempesa sia county. They expect e county siende yata. Ona. Na nicho tuendo challenge. Nyeta kwata ni MCA. Tuendo challenge the national treasury kana the national government. Mawe tempesa sia county kwati wepa. Nundu mwene nthi nukuthina. Mpesa tuthise palasi court wiyulu na imbesa siko ndika ground. County siko nengwa mpesa sio. Court ni ambatie kila kindu. Si mpesa siepa. Yukuletu kule treasury. Yukuletu kule national government. Yukuletu kule president witu. Imbesa siepa. Ni wetholi kili ngeipa usia mbesa kuya mpesa situ nondwe court itu kuipa. Court utilipwa munene muno. Lakini imbesa sia county yo kwatikana. So yu maandamano ama endeka na munene wala ila uendese na top leaders maazimio. Imbesa sia county sia moliga ni maandamano si mondi for watu wa counties. Na malika county ni nenda kutapia kana utongo wake na kana county kaandamana mpaka county la ya Musumbi ikaandamana. So ni twenda the national government ikam clear na ikilea the hair. Ni kana wewe tu amana musimo palawi. Eza county ni mamu yeku demolish matutapie. Tukwachie maundu wange. Nundo maundu magika menda mema ingi. So ni chongwa sia kana mpesa sia county ili lisiwe. Mangafa na mena thina mwingi muno. Yule ithiba Masako twithituka kona ngafana tukamukini yande. Tukamwya kina tukithitiwa makwika ike. Na kwithia nake ithi ikopa isemba mbengi no ikopa isembe no ikopa na mbezilo kuya kobe sikasiki interest. Na o county siende kuthina no wona mo enende maende ni kuviniwa ni ngalama yulu amikalile. Ateti mangwatanio le azimio methitwe kuma mwambio no mwaka huu maitwa isia mikutano na miatenio ya maandamano kusukumisia kila meweta ni kwambata kwa ngalama amikalile kula kwa ile kuthehewa. Na MCAO asio Kimamulolongo enda ateti molei makwati eva no kana mwenendo wa kawaida eti kwembu. Ona ndu mambie kwa ration ya stima ko withi numba kwa ngatile stima kwaze kuma saa 1 mpaka saa 6 stima tukatoto kwatu. Nikana tu control bill no ndu maundu ni methi maisha mambatie mailo. Mauta ne mambatie yulo pyo kabisa. Ugethi ona sengi mbunge twithi na matatu. Tamheshimiwa heshimiwa ingi mama MCS. Withi atwithi chao twithi mbunge na matatu nundu ngali situ tutana kwikia mauta. Ni mambatie yulo pyo. Kwa wila ngalama za yulo yambatie je kwata andu onthe ndio kwata andu anini. Je kwata mundu munene ikakwata ithi. Ithi andu ma alama tusakwini ithi moko tu ya mathina mo. Ithi ni mathina alama itu. Wana. Yona ibide athani nguthina matatu ngikwa chetenela yeta mbene nundu manza kuye. Ni UPP na mamo matatu ni twendete ba. Twendete mbunge ninga mwa wakilisha nona. Yunga lisuke za technical problems yani. Nitha na bado chekisio chakwa chonde kinene. Na yu ivindani themi atenio yambie koso thiumo o monini Ndwiki ni wathuthia mbaya mukamba. Elumetina wa ndongoi ya chama chao ipa Stephen Kalonzo Musyoka kieleloni o kimwe isiaitia vayambe kula nene siukite sia mwaka wa 2021 Kalonzo echathini kimwe cha mathiko kuya kilomechu mwaniki nuna kulilia kamba mekase na mayunga mo Stalin wambe ila kuimiatia niyo yolei no kana kuikia vina uwasi wake utetini wa azimio. Mukamba mwa kuimbe nimbe so Kalonzo lo na itisie wito anaise kana ni tunonie pinda maandamano ni tunaona most tukasethi akamba ingi tutasi no of course tama governance mewe yani men official duty maitia maka maandamano ni unaona kana ithu la tuna legislative duties in the assembly tuto not ya wala tungetwe mwenenzi tuthi maandamano ni lakini la kutesi ndisi tunaenda nacho bano kiana maanisha tuke na structures sio ethani akamba tunena wasiomwe na tuthika mikakati with tuoneka tu forefront ine twende ambe nitwisi bala tuelekele 2027
na yene ipinda niyo yitu so ni so to prove the word nundu ondo na wete to kitie we athi twetha maundu maingi ine ipinda itu tukwatete mando ya Kenya ni kana Kenya yone what can Kamba leader do to this country, and I think this will be the best time ila tuketha kufikia na kwitha na mathiname kwa mateko kungamwa kwa miatenio musini wa Ilovi kunokie na uvucho munene kwa ward na ilio mbunge atui maamusio wa Ilovi hala hivi ndani ya miatenio hiyo na momana kunikita muno kimikalile na kiviasala atio MCA Ndwiki weta nongina unenanya ula uende wa silikali na ngaliko lei wethewe na ugo na wakuikika utena useleke ana biashara ingi mamulolongo maenda kwa mweme kala Nairobi na majiko kwa mamulolongo na kwa ngima kwa mamulolongo na maidhi kwa Nairobi kwa maandamano asu kwanza mga ningi mana traffic tie ila maandamano mana suspendiwe akenye mane wi Kenya kwa relief na from the both sides itwe we kwa relief na twetha na matumaini kana ni kwitha kusio so you anzimio ni nane ngani timu yo tweteleta yangi na mana ngani timu yo na mainena lakini tuko na kindu kite ni tuko na nitwambisie kusenserati tuko na kana peina goodwill mundu tuko na matamushi la matamusha mana neni ngaliko yengi asasa ngaliko na sikai tuno ni matamushi mana neni mama kwa si ati it is this you take or you don't take. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye neta wa Benjamin na Mwaka ni mubea Benjamin Mwaka na indi musiaisi atuambothi umavani ni tusiokethetie na kiliungu cha katatu cha nyai cia Uvoo nukathivasa na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani ko yanza ni mauso wesia one we atikote Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Mitiane yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Neto mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuwethe kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimu kwisila. Noti mwanza itano noti. Ile ithandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika. Empowering future professionals. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane na ukaribu
tuko pamoja maishani, tuinuane. Tuko pamoja maishani, tuinuane. Ni na udhocha tuendeye na kumanithia. Kanisa wa ACK Diocese ya Masaku winskayoni cia kutungia kanisa wa Reverend Joshua Mwoka Memorial ulawika muthanga kaunti ya Masaku itina wa kutwikithwa vandu va kihistoria muvea wa museums vanthi ya Kenya. Kwatiania na kwa Robert Mutuku nthini wa kilungu cha katatu na cha muthia cha kilungu ki mwanya nyai cia uvo ni kuelesye muvango wa kanisa wa ACK pamoja na serikali ya kaunti ya Masaku yolwa kanisa usu. Museo Mwoka ni watu nengie fabali na wasioka ingi aandika asia kanisa osu weungu wa Anglican Church of Kenya. Kwi mwakani wa 2015 andu mamusi wa Mwoka matongwiwe ni Juda Mwoka ni matungie kanisa umokoni ma kanisa wa ACK Kenya itunwa kwithiwa utotumika na kanisa wa New African Church kwithiwa wetengie na ACK. Museo Mwoka ni watu nengie fabali na wasioka ingi aandika asia kanisa osu weungu wa Anglican Church of Kenya. Ona kau andu ala maikwibi ndani yu ni mathaitha me muthemba wa interdenominational yani kana makanisa mabulene na kuu ni waisie kana ni waile utilwa no ithwa na title deeds kwa uwe tina wa Mwoka kau ni wanengie mwana wake witwa Gideon na Gideon twabanga kana pemba ve usio nundu miaka ya kanisa ni mukuona ni historical nikenda tambe otwikithia museum an historical and a memorial place andu matonya trace kana andu matonya kwatia nyai cia uvo museo sikini mokie matukulia kana tutoma partner makambia kiboyo ba na antwetikilile na twamenenga ikanisa ni moko ne ACK na tuyange na tuna bishop mtungi na tuiwa na tutonotethenisia kana withe twaristoi kanisa Nindini wa lutali vala muthukumi wa Ngai Reverend Joshua Mwoka wathukumia Ngai kwa lungu ya miaka 30 aithukuma kuma mwakani wa 1914 ngina athiumu yau ya mwakani wa 1975 alama atio ya uwa Ngai mayendea na uthukuma netina mesa kuthama kanisa uwisia makanisa ngi mbe wa 30 misa ya muthia iyikiwa ba mwakani wa 2015 nula unatuye archbishop wa kanisa wa ACK va Kenya Eliud Wabukala na aweta kana kanisa nubikia na kuseubwa inibikia muthenyani wa umuthi kanisa uyu uwe muisioni wa kuomboka nitendie ku revive uthaithivo na nitwi ndwana mothaithi mathembi ninatumie muthukumi muthembi vo nikenda aende wisethia ni wameka wea kana bube kanisa na kila twethie ni kana andu ala mebu around kanisa osu yonthe ni malikile makanisa ngi wala mebu around na wesethia kiangilikana juke jesekiwe akeli nitekiye crusade kana utabania wanza nikenda wesethia nitamanyithia kana baupe ba andu nikana pe kanisa wiva utona kuthaithwa historical yani wivata muno thini wa mwikio wa Ukristo nitethiwe na challenge vala ve kanisa osu petobule na nesa ithia kana o thini wa mikio yitu ni kana tobule twosa wondungi na mikio ugeza ithia pengine pautita vandu vaile uthaithiwa na kwa ni tatatio bingwa kanisa na ndo moka amwe naelewa kana moka meve atubule
meona tamogete uthaitha tubuleni na kou pethi wabe na challenge kiu weza ithia kanisa kukwata binya na andu kuka nimekuemwa kwi matuku 31 mwai-ini wa katatu mwakani wa 2021 kanisa uoni watumbithiwe thanguni ya serikali kana Kenya Gazette kutwika vandu vake historia ni ula wa minista wa maundu ma mathau na kiithiwe vindani yu Mwandu Amina Mohamed na tuende na ukwatania nikenda tukwatania na ministry ile kwa ni ya tourism culture ila yo deal partly na museums na kwa ni twathoki ofisini wa ofisi ucio na tona ofisa ula wibo CS na CEO na benda be mubango wa tusisie kana ni matutethesia kufandi ukanisa ndo ile kuomboa wa ile kuseubondo uilie nondo na wewe ni delegate ziu kilelia enda obaluka myaka zio ndona nonga yutavalo kwa tende na kwiki ya mibango nikaenda tukwatanie na ministry ya tourism na museums department nikaenda matutethesie kufandi na tekwata mundola wa ile utungi yondo uili kwianana na Gideon Mwokane kana vani vandu akenya matona kutambuka na kumanya historia ya undu uvo walikile ukamba na kwenda serikali yose matambia makutungi ya kanisa u na kuusuvia ni twenda hapa toneka tuka cooperate na county government kana with the twasovia area no as a tourist center with it tayari as a family tuza kumapamwe na county government kana with the history ni preserve pamwe na ni atuka an attraction tourist matonoka aka visit makone kanisa they restored na history ya kanisa kana Christianity ukambani eno ya ukambani ina mubango wa kuba patwikithia bandu pa kutembelewa na muno andu my spiritual roots na footsteps sia the origins and the genesis ya Witikilo ukambani katika ile serikali iliyopita Department of Tourism iliweza kutembelea ile kanisa mwaka 2015 lakini mambo ya restore haikuendelea kama ilivyopangwa. Kama serikali mpya, serikali ya Madam Honorable Vilingi kukutana na Bishop ambaye ni Joseph Mutungi wa ACK na tunapanga mikakati ya vile tutakavyo kufanya kazi katika lile kanisa. Kuna kuta unaoanguka na kuna pia roof pia inaingia ndani. Tumeweka mkutano umewekwa 30th of April mwaka. Alafu kutoka hapo tutatengeneza mikakati kujumlisha serikali na serikali ya kaunti na kanisa na jamii ya Bwana Mwoka kuona vile tunaweza saidiana katika jambo hili. My request kwa government pai mana ya gazeti yekendo na muyeka nacho nengi yuywe magazeti na muyeka nacho cha saidia u ni kanisa ulawina ukuwa myaka mbe wa yana imwe na wakiwe ni akoloni ala maetete uvo wa Ngai vaile mbetani ya Afrika na moka uwika baki sioni chaka muthanga ukamba vandu vake historia vatona kukwa ni nziawa siamba ya mukamba ona kuma ile mbetani ingi ya Kenya na kumana yoni chao chaende yendene wa uvo wa Ngai atu matambia mametoke mae makuoswa mwako uno tona kuomboka na historia iyo onde iyola. Ndi ripoti ya Mutongo TV kuma vaka muthanga nita wa Robert Mutuku. Na inditi kwa serikali ya kaunti ya Masako tuina dhania kana imeokoma na matuku miongo tatu mamwayu kana kuna nisia yolua kanisa usu kiwiki ya ni kana withi kanisa usu ula kwa ojuni bandu bake historia ndona omboka na ndo nimethi wa maithibu kusoma undu vo walikile ile mbetani ya ukamba tuisonga na mbeni kana amama ene nthi kuma nuila ye mwingi ya katika untini ya Kitui yume unyamaone munene wa kwasia mwikalomo na miunda itina wa maofisa mamuvea wa uthimi wa mivaka ya itheka kana savea kueta kana ene ndiasu matuite ithekani siene na nimailite kwivetanga ithekani isu
kwa ilungu ya methenya 14 yukite. Ene nthia mainena na Mutongoi TV nza ofisi wa kutetea haki cia mwene nthi musini wa Kitui nimenda serikali ilikilile nikana kukwata itheka cio ingi vala makonania maofisa alama na atwa isiso yu na siko cia ulusani na kuwani itheka isu na kumavena itheka ila matie wene acia imo. Onesmus Chalo ena Mauvoo. Ofisi wa kutetea haki cia mwene nthi wa musini wa Kitui wa kwata kio cha ene nthi kumano ile mwingi wa kaunti ya Kitui na alama kuno ya metho kwa asia mionda yo vandu va ilungu ya methenya 14 yukite. Ene nthi ane pamwe na Kavungo Mbuko na Timothy Moli kati wa angi itina wa maofisa maothimi witheka kana surveyors kweta ene nthi amatwete ithekane ciene na nimele kwiveta ngavo. Mainena na Mutongoi TV nza wa ofisi wa kutetea haki cia mwene nthi wa musini wa Kitui nimawete kwithia matwete ithekane isu vandu va ilungu iasa nimawete siso yo thimi withekele na atwa iwe inatwe kwanza cio lusani vala makunenya maofisa alama na atwa isiso ikwithia matanate anzila siailite otondo makwelesia ula nigo nabika ba ofisi no wa human right ngwete kio chakwa kuondwa kitheka chakwa kuvenwa nina venwe kitheka chakwa kitheka kina nene kotini na nanengwe kotini ya mwingi na nanengwe newa ninuke netele sabi ile nokie nina mbenye kitheka chakwa nena nenge matuku 18 kichotiwa watata nithame na kitheka kiu niketha kwa no wandie nibo niziaiwe no ingo nenu nina miaka 60 kuthina mbele na miaka zini chaiwe ene nthi amewete kwithia matwete ithekani isu na ingi nesia utiwa vaina kitumi ona kimwe cha kuvetangwa ithekani isu maiwete seso ine na alikilelwe na mundu maulusani mana atwaiwa vala mavika ofisini uwa kutetea haki cia mwene nthi matethio kukwata itheka cio ingi methenya 14 itathelete ila manengitu ni maofisa ma survey kwivetanga ithekani isu lani we ofisi wa haki chando nyeta nindiwa nona ninguka noke mambo bata wakwa nimeleje thina wakwa mone uo ninye nina makotai kana ni kuona wangona ene nthi amewete kwithia matumite ilovia mbingi kutwa isiso ya kuthimwa itheka isu ni ukunoitina wa kwasi itheka isu ona kwithia manatumite ilovia ila mananenga na ivinda ya isiso ya uthimi itheka itwaiwa masabe yano ni mambitije shilingi 3 na maana 3 sabali wambe mazio kama ambidia ngili muonza mazio kama ambidia ngili umwe na maana 5 nina kati ya pili ya maana 3 maleve kithuka nola watho iso kithekani umwe wa ene nthi no yethi nani witina kitheka chake kuoswa itina weseso ya uthimi wa kitheka kutwaiwa wengemi nina thoye kitheka kwa kibeti kigwitwa Kavungo na taiva napyo na twende na kuiva niti kitheka ni kyakwa ni kyachokie kyotwa ndi tabe yauka ninaogie nedwa ngili 50 ni tabe nikane ntobe kitheka naiva kina lititi na twende ina venwa kitheka kina nengwa mudhui wa moja yu niwona dumijwe nililikana kuka kwa gichandu nite kumanai mundu anenge athoete kindu chake ave na wata nake afisa kutetea haki cia mwene nthi Isaac Mutinda na ula wa kwata livoti ofisini kwake no wetana kuthukuma na ofisi wa ODPP na ula wa DCI na kana kwikiria ene nthi amena vinyona ne makwata akio nondu pae nondungi atio kulaya sino ofisi wa ODPP na DCI nikana andu awi thene makwata kisio nondu zino akutekelwa nesa na evya undu wina thina obwana undu riboti obwana andu asumonga mwe kwendesio yosu abe manzo andu angela barona kuvikia kwendesio yosu nesa nikanene nthi mitu withane makwata kikwina yo wana kwina nza na ni undu atari muno mwene ndozi yewe bandu na kani apo kwizotwa ate munda ambapo ni mutio wa notiwe ni theta ancestral land kuno ndwailo kunikelwa nesa ti undu wa tukilie kana wenda mende no teta tubumbe metho tuteta tutene na twene pondu ithi twasya kana kwisilo ofisini wa serikali wa DCI na ofisini wa DPP meo mwamba
andamite ni mokwataki Mutongo TV ni abikia kumanda na maofisa asuma na atwa SSSU ya kusave itheka iso bala twakwatene na Benson Mala itina wa Timothy Lwaya kulea kukwatikana kuanzia ya simo bala Mala waweta methi tomaitwa isi otho komisioni isu cia wingemi nova mwingi indikio cha NMBI wenda kesi noloto nyakwithia akisi ni munyanya Timothy Lwaya noloto na kwatikana anzia ya simo twithike 7 ndili vote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Kungi ni kana muungami wa hospitali wa Mwingi Level 4 Evans Mumo na wakuli serikali ya kaunti ya Kitui minukililie mwako wa kuya meyaku ulawambiwe na wakwa mamyaka 5 mithelu hospitali ni usu Mumo aweta kana Mwingi lelo ni munene wa kumathika kuthingarisa ni makwata ami mbingi na kwithiwa nethi na munene kwa nundu nyumba ila ivo kwa oyu itonya kuiya mikenda yoka vala ingi wenda masanduku mathithu makuiya mika na freezers alama anangikie miaka elimi vitu ila kwethiwe na mbanga usini wa enzio mavikiye kuseuvwa. Ni mochari ila yakitwe na construction kana mwako wa umwako mwene wikitwe 90% kana wiba kubi kuthela udielio kwiki wa machine kana thukume niturukulia kwa ndaya kana withia mochari ni aminukililwa ni kana withia andu ma mwingine matetheka kweta kindu chambe ni kana mochari la twina ya design ito kana ya sovitu miaka ya 3 mithelu kana 400 na ya sovitu ya 900 lakini oyu mochari itu ithia ina between 300 na 400 na nundu wa kwithia ilika mingi na ila tuokitwe thia na enzio tragedy 2 years ago ndipo ki in addition kana kuongela miezi 300 na twete mingi 300 wethia mochari isu yusuite muno ina miongo mwanza miongo nyanya na kiuni chanangie compressor zito machine si tatu ila sio zia thukuma kwa mwingi hospitali dina freezer onemwe kwa yutu itonya kwikia mwi katika freezer na ichuchu kithite thina na nitwandikie katika budget ila imwaka waneno ni kana with the freezer izu ni cia kiwengi ni kana with the cia ende ya kutumika twetelete mochari yengi nene iseugwe nimo na nditi kwatia ukuliosu wa Evans Mumo no kwigwika na nombesu iviki ya kuseugwa ni kanando mamwingi na isu ile ithengianie mavikiye na kutetheka na indi vindani ya sikukuu ya Pasaka etukumbanisye kithingitho chaw'o kwitha muthenyani wa umuthi thini wa nichali limbana kilinga niwe ukite nukwithiwa oyu nubikie ebande ni wa studio situ na muthenyani wa uni thini wa kwambata na kithungora ithiwa ba nundu wa kwambata ithiwa na kwiyo kisio na kutania Pasaka ni sanyeni twa Robert Mutuku na Sharon Ndinda atwalila Mauvoo akwanzia ya meko kwa oyu tiwanesa.